oshi aidipa ena siai ele shamba le Kidu enejo dio elagira ainosaki nkiri matoomonaki endaa Enkai era nyuno nemejalisha tenaa kaasuj likae obo kakupa maisha Enkai omom naa kayiolo enetii naa kalo dii openy kalo doi amu lang'lang'a nena tokitin pookin neme nejia naa mpaka peekisere neeku ore kiomon Enkai tene Bishop ntudumu kulo tung'anak nkulupuok taata naa tesere ore amu meyieu nepuo keper amu atodua ajo meeta obo oinua oota haki ajo kelo omonoki najo enakop peekinukaa tene nejia dii tenirori neeku etejo paduo ashe petapayianata Enkai eshumata oyiolo lopeny Murikai oenanu apus intae naa kaaku tenebo ontae neekiriamari oleng neeku kijo ashe naa pongezi Baba Askofu ore esiai nitaasa nisapuk oleng ore peekibulu yiok kitii noo class 3 class 4 naa kadamu apa nanu irpastani are otii ole Napulto orkulikae apa oboitare edumu irkuti benia otii laajo Biblia apa natii atua ore apa inakata naa ore ina toki netiu enaa tenakata eninoolomponi amu ore peedol lelo tung'anak neji eeutuo taa irkirik enkop ore taa ewueji nikitii netaa kipurupokino pookin aajo kayieu naamayiani kayieu nalo kanisa eneme nejia peemikiwoshoki Enkai nkaik tine wueji amu ore ewueji nitung'uari ntae kake ele osho mesiai egol amu ore ntokitin nitanya ntae naa Enkai ake wenkisuma ore ufunguo le maisha naa Enkai ake onyoo eneme nejia kake ore amu eetuo taata iho neisidai nimintoki anauriki ajo kayieu peewoshi enkomono tende kayieu peewoshi tenaa kidimayu naaji newoshi tena anisa newoshi tenda ake newoshi tenda nemeeta hasara faida ake kaja eeta naa kaata nanu shakenisho oleng Bishop ore kitii siasa embatamanai apa tenewueji aitashe apa ore kitii siasa amu kiriamakino tewuejitin kumok oleng naa kaata entoki naa kayiolo ajo kaishakeno ore ele tung'ani oji Ole Doris nekipuo sii shai enye imiata enyamali teine aire ule ojo hoo hii mtu sijui nini mara nu shida kama ye shida nabo naa amu ejo yule kae kaigilie ngo yangema Bishop ora ba shida kulo membe na na ya basa ai ngara na juma la rule bore shida edwar no yo metwa ezumuite ngitikele njo yukuyu ya uri ka kana nwaja aile ba ginye na bido la jo manyamala pa ore peetum Ole Doris orika nemanyamal amu iyiok oomono Enkai nikijo naaji nchoo iyiok nyoo paa kanyoo kara nanu nkae paajo naaji nkosea karatoki maratoki Enkai ake natejo ele taata ikaja naa ina piidol ajo maitanyamalita Ole Doris naa ina piidol ajo lasima peekimanaa ore entoki nabo naasita Bishop ore apa oltau lai naa paisiai irmaasai neme lasima piaku anoto olorika apa esiai ntae lazima na lazima ore amu ishaapa Enkai elde ore napa omono Bishop niatata nikintoomonokito orkulikae kumok weilata nikitubukokito naa ishaa Enkai omon piimala aton paalotu esiai ntae egira aninguno naa ishaa Enkai omon president nikitoni naomon enakop naa nishoruni 10,500 naa yiolo ajo ketii oshi loipa tenajo nejia ketii ojo kaing'aing'a namuru peepuo aishonyo naa ore taadii naa ketapong'aka amu ama enaata ishoritae appointment kara ng'ae umoi taa kwanza enkomono ama enaata ishoritae appointment amu State House kara dii ng'ae kiyiolou ilo tung'ani ajo kegol esiai neeku ore ena kitoni inji nikindipaki ninye enkomono olchamba obo oshi enkomono naa ing'as aomonu enkiteng nikijokini keisho enkiteng kake milo ajo nchooki enda kiteng nkiri ashu nchooki enda kiteng nanyokie tang'asa taata oshi mikinchori enkiteng nitumoki atejo ore amu ena najing intaleng'o ena nchooki egira aninguno nemegira aninguno neeku nena kaigilie kailepaki ninye peekitumo tiaji tedukuya naa teseriani sii metapayiana naa Enkai eshumata neeku empirisa Enkai tenemoota Emong'ita ore paatiu enatiu naa enkisuma naibung'a naitabaya ore piilo biashara naa keji kayieu iropiyiani aiterunye biashara neme nejia etiu ore enkisuma
naa kile ake yieuni opinche eng'eno. Neeku ormerisi olaptalang olopapa oltung'ani pookin oota enkerai teneyieu nincho ina kerai entoki sidai etaisere naa nyoo yieu tena kisuma ai naisho mataa olchore o deputy president Gachagua nikiton temisa nikinya endaa nebo oapa tenitu ibung. Iya, ore paare entoki nikindim atiaki taretoki naa nyoo anake duo ake amirr tarosoro nyeki duo atii biashara entoki naji nyoo enkisuma. Ore ene musho naa nyoo natii apa ilo lee ore piata mali naa ijo entim nasaru ore peegolu nilo aikaa asaru tenikiari ilotu ajo nyoo inye entim ai ama aing'oru nkishu. Ore peetonyorra yiok iltung'anak naa ketonyorra yiok tenkaraki nkishu ake nikiata niking'ai. Neme nejia etiu madi enemiata toki mikijo kira osuuji weeniata ormeresi ong'oru nena tokitin pokira uni amu inakata ake kiya erikore ele osho. Ore ilaptala naa age dii etii kegira aipang' meeta entoki nemeeta enkata enye. Ore enimikiata nkishu nikitapie olosho, ore enimikiata eng'eno enkonyek sii ntokitin amu kikonyari mikinchori pesho. Neme nejia etiu ining'ito ilo merisi amu kanyorr dii sintai oleng. Iya, naa pookata ake kijing nikimputakini ele osho nikiya pooki toki tenikisuj nena tokitin pokira. Kira tenebo enapa tiatua orkumi irmeresi maa naji tenikuomon teipa otedekenya enkata pookin nimikiata irmatunda loolio mikiponu ene nikijo kitaasita kiata ore sii tikintumuni ina serikali naa keji agenda 1, agenda 2, agenda 3, AOB nitokini aata naji way forward. Amaa tekuna omoni kuomon kainyoo way forward inyi? Ya ituomono oindipa kainyoo way forward? Ala keji ake Maasai. Ama kainyoo enkoitoi nayieu ina? Kainyoo dukuya way forward? Kainyoo enkias nayieu? Keadi enkiteng olupi? Paineu enkomono ino olupi? Ajo metamayian ntae Enkai elaure tenebo ntae.